mpedimfo akasa dia fa so ohia debate ya wonko ketia ne mokola wonko ye no honomo and a finance minister ntetie ne se oya ahoboa na the mid-year budget review ababato Ghana for them na yentete chese wahase ene ekuoku ahodo no edi enhyemu a yebekọ na se de esi kono ye de munchemu abramo awiei weni afoforo pino a ene akekese ene se kasia ba bia wo bia na awiei yeba na yede ababesomo kasie se be ohwam na yoda na yede aseda ma OCP fertilizers papa ene nekuafo mo de pete omumfudie so amana so doso ene no Institute of Expert Travel and Tour Limited for say open visa bia say your business visa say your permanent resident visa na opa nyina fa bedan ene nyema Cloud Internet Ghana we internet no wo de ye adwuma wo fie anasa wo de ye adwo ma wo adwuma fa bedan yen na no so yema correct one and ma me abe say wiei yade de hu de ano ohye ne chese eye ntoyade ye sunsum yade no fa de nyina bra na ontutu ase emfa emam and Express Group for so adama omo edie tu kwan opese okọ Canada opese okọ Australia opese okọ US mama bia opese okọ so bia no fa won kratasem ekoda Express Group ne nyama 21st clinic osiatika ntine ne twetwon ne tutu a for ne ekire honomo 3A Herbal Center and 3 Eco capsules abedwa so a ebo adwuma na fe Mizode 5G drink no eguso a ye no mo ye wo ye wede no ye party open drink abesevo amana to animu a na gese ye Mizu ne 5G na me kamfo ede amawo wo mo na ebo mi chidom aboma donten ama me vemu a be bia wo bia na wiei mitimi aba na maba somwo ye ka wo se kase etwagu Sompa television ene Sompa FM so no ebesa so bumfumpa na ya pesa dada no ya chia akwakofa social media handles ni nyina so oko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube so Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusi ode bia hono a eguso a ye beka se no na busia ye bekenkai ede amamo yenye brain na fi nsam no yenkomo ankasa emfa emamo midin ede nana ya obo ama lebia boga Yeshaka Sena say Eddie free Eyetia Pemu Edema NPP Amanyukuni Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamia Dr. Matthew Poku Prempe Emraswe Geni Owo Emraswe Gefima Deshe Wo Menshia South Abatom Pesu so ya nanu ya na oyeswafo a no show me ya ho ne ne ho nsensem so enche bia mbeka ya Nano branda NPP amanyoko mpenimfo atwetwe wura pepia nkomaku ne nintini a kyese mpenimfo yeso mabodwusem ngitu adonko a nyinara party nim ede omani ekira santimam ne kumasi abonten so a omo ebeda Dr. Matopoku Prempe di ekira mansan amamra ne amane ye kwa so no omo edikan koyewura na so omenhia yimfie ema omo ekoda yewura no ane nana ede kire no eto aso ba kumasi Jubilee Park ya omo ebeyi ne ekira mansan ene adwumadie na ase no mpenimfo akuku dampinu a ekasa wase ema omo bobon komo no bobon nsam so a emebedu Dr. Matopoku Prempe so ejasa da na ye ne da ejeso so kasa twato ena omo dani akasemo de mano Dr. Matopoku Prempe shase ede na ase ede emedomo anya ne mugidi a ene omo ede se de brekese we amano a obayetu apemu de ama Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamia na oto ne nkomo no so no ene wo chese ne boss mampeni na nado danko akufuado a wotene kireti ne nsanifa so no obeka ne sese wo kaka wani na wahwe mampeni na nado danko akufuado adwuma waya enye Ghana ye mampeni audikan Dr. Kwame Nkrumah ye Kwame Nkrumah no onumpo wontuma mpeni na nado danko akufuado adwuma waye ewo omayimum saa asemo ya Dr. Matopoku Prempe koka ye ene ye Ghana fo atwe na bo so papa ene ye de obedi na tamadi yo no so be bonidua kyese ensam de amanfo aka bi a kire krachi di na tamu a emenya asem ketoa na ene omo makasa ho de bebrebe CPP amanyoko ba bonte ne no moko ho ntintiri CPP amanyoko Ghana ye mampeni odike ka ne ho asem na amanyoko onyinse na boso menkron ene emuntasu tete ni mu abofuno pushi wo no to asase so eno no ombe kasa ho a eno akire owura Emmanuel Amakofibu a elembelem na sebedwane Dr. Kwame Nkrumah ni kuroma mpinu no wono so beka bia emedu ba bi kwa na kyesa kwakwa ese be ya MPP fo nsesa na po no mo wonum na anopai Dr. Matopoku Prempe de krata aba bonten ade chopa eko ede amagana ma de hie nyina na ne chopa no ena o kire se enei obeka ne se na semo o kan no na enye se bia eye
wo gu eye ye mampani odika anim ase anase bi odinanimo ekwa akotwitwiri fom ama no akwa akoka ye mampani adadafo emo no ankasa ne nana mampani dada joda jekum de wokofo abrada paba santia pega hene de sekonkron ebi ababeka no wose na nyesa na tie na obesre obi bia saa na semo ya okaye no aha ne kwambi so na etia ne kwambi so se oya no emfa enche no na nenye ni nsusuya ena nenye ne tiri mo po se ye mampani adadafo o mabetwa mu no wakasa ama wakasa etia wonum ede omani matwitwiri fom ede omani mo nyam aye fom wose na nye saa ene butaya na esi nani so mra na okasa nsemwe ema ode chopa eko ede amagana mare senti wei eye krata Dr. Mantiopoku Prempe ede eba bonting ede ebepa Ghana man nyina chew emebi son CPP amanyuku so ebi eson Dr. Kwame Nkrumah the kromfo ne MP ene obi bia office sa asem yetia no titiro ene ono ankasa ne nana mampani dada John Ajokum de wokufo wo de chopper soronko akọ ede amampanimfo yi enyina busua enkobo we no ye de besim fensi ne atutu akọkọchiri tutukọchiri ye besa akoso na yakọ akodi eho enkomo ye to aso ye guso ademu amanyosem mampani abedi eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ebo apro wosrem ya mpesua ahodo so wo wuramu na ochechene ni so ade hunumo ene ne tirimu pomode akire Ghana ma adehia wosrem abonten so na otisi sremu a oguso ane adehia wo sremu no modi nkomo no ye ne se on de obeka che mampani dada John Dramani Mahama se bebi aduru no obe person kodi ni nyina ebegina paso ne kwesi bonika ne se debate no na we ede ne nsem nam ha na we ka na we susu aka na we ka se efa economy ni a na chese economy no ne busa se bia mampani abede eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ekwa be ni yesidi ene yesike ya eya ye BBB wo de be fa so na nko obobbo so ne abusa mampani dada John Dramani Mahama so na nko so aka ne de sansam ya mampani abede eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ko kan wosrem ene ne NDC amanjuko ntiti ene mamia okasa edema mampani dada John Dramani Mahama ababonte echire se sansem na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eka no omo NDC ene mampani dada John Dramani Mahama de omo so no so bebi oman na sa akwa kuduru no enye debate ene be ye oman ni yi nemum nsusuye ne nhyehyɛ papa yi begu akwam ene be mo oman na fa no ntuma papa ede efra. You know, look, service to the good people of Ghana should actually be an opportunity for you to exhibit your respect for the people, to exhibit your decision to serve the people. Because, of course, if we don't elect you, then how do you become president? I think that the feedback so far has been phenomenal. And I know that there's a clamor even for us to do more. And I'm hopeful that the next one will be in the Ashanti region, where we'll be engaging the media on that part of Ghana, and then subsequently to the other regions also. Mr. Mahama has always been a very friendly media kind of person. I think that this is an engagement that will continue right through to when he comes into office after the elections. I say one thing, if you look at the recklessness of the New Patriotic Party, if you look at the pronouncements and the utter disrespect of our political opponents, if you watch the body language and demeanor of John Mahama and Professor Nana Jane Akufo-Addo, it should tell you one thing, that this is a pair of experienced hands that are coming into office to serve the good people of Ghana and not for personal aggrandizement. I ask myself a question every day, what is the purpose? What will be the use of a debate with Dr. Mahmoud Bawumia, for example? Let him tell us what he has done with all the lectures, what he has done with all the promises he made. Who is actually fixing the economy now? Observe to way ayama me Joyce Bar Muntari and yetene ke one hwani amansedi nkomama mampeni dada John Dramani Mahama na ochrese mampeni abedi echi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wo frese omomra na omne nye debate no ne kasa bebrebe ne bose bebrebe no de oman ne ekokosi seni a ene wo ba begina bebia bekasa omomra na omo enkonko ye debate ya omo efi said your minor eti kasema kwa kudru no eno ene wo se ode ekọ na anso ono mu a lawyer Kojochu Mbuafo so oko NDC amanyoko no mu a woni e kasa etone NDC amanyoko no ma ne yakono e Ghana fo ani so abusuafo oka ho bi na no pe o man hene ye odubo achetena se a na o ma wiase nyina ache wade ache bia dwumedie so no ena nkomo ye didi a ena obopini lawyer Kojochu Mbuafo se anyam bia sansemi a Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kan o mo NDC fo matia na ena wo che se a o matia tra na o mo de anu yi a o mo edema Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene se so po bi na ye debate ya onko kejetia na edwombo fo ma
man niema boa no a ekosoro bebrebe no a yentimi enye ho hwe no ye onko no ne man nkoko debate owi anu abaso amemazi eja fitafo ne spare parts dealers no omto so niema omo krade ba omo ntimi nkonko yie no woni omo enko debate na fe okọ abuso kan no akọ wie no ho no mo lawyer Kojo Chumbuafo nsɛm a wɔde atu dwane afei na mate aseɛ sɛ Dr. Bawumia umuyen as Ghanaians to Abamane party 2016 emomba akunyo so 2017 afei na mate say umuyen because they still need a debate to come and explain why the fuel prices have escalated a brand of petrol less than 4 cedis. Was there a buying of person insensitive or minimum form? It's in a woman petrol 1 liter beer or 12 and what near around 3 something cedis. And now Kagaloni in our boom, a 14 Ghana. Was there a buying Jan time John Domani Hamabine? Or minimum form and none of one could do that. When you debate as a didn't what 7 years ago. When you are put on baptized and uncle. Anta de na wo condemn na akosracha examen ne angalon bo na baye bia akoso ba kombo you need a debate to explain yourself to us. Number 2, there's need a debate to explain say on one country Ghana for say cause economy bebrebe no aye kan wasem no ba umia say enye bibia say wo a wo ne we interview me produce our friend amanfo etie enne no botom o say economy no eno ni botom ba umia no wasem ka say to the state no it is a what to botom na pay na wo nya bibia wo mu e tell economy ni nya. That was Bawumia's West. And now, what we could listen there? If we sell training, and I'm not in the Bakuado, but in the Bakono Bantel, 2 to 3 year parts, and you might yet Dr. Bawumia. If you were put to planning in it, or point to the planning in it, what is the economy today? We hear debate to explain yourself. We hear debate to explain because you are in charge. Mama in charge. Would you see a clear like I said, now you are in charge? What society? And I know what you know, baby, I was saying, let's change allowance. I was what my order see it. Since can be that I was our society. It's a young and young cross say, oh, vice president there, one no Jomania Casa or Mamma example was our society. And I'm on Penina, so can also be you to say, but you know, for power, but in 10 minutes, I'm on a foot to not one power. And I'm Mazaya. And into you hear debate to explain the economy, you bottom now with the cast. I'm on Winia, and Koyan and Naman for short, dear. When the fundamentals are weak, exchange rate, you are not say fundamentals, you crowd economy, national foundation, what was and never one first man to find a young fire irons over the year week. You need a debate to explain why in here, dollar is so would you have pampas to TV cameras go so live show and I was watch the dollar and yes, it's kind of phone, you know, what we are going to come to your principle. And then I said the dollar. Observe to way a lawyer Chumberma and yet in K 1 year 20 and this Yaman Yukunuman Yakono a fair Ghana for any sono. Observe for Timuntin to my pa and an anopoma in a Yaduba Tetanasia. No, we are singing actually what the Achabi so or some perfect some television so not on no Edin Como. If a Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, then some more walking case a chinchina debate. Ujina ha na mampeni da John Dramani mama susu gina nini faso na we to na we mane na we ya no na we susu ebudi egum no honsem eno no na nyina mu no Dennis Miracles Aboaje so kasama for de mama mpeni abedi echi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia omayene etwa so ene ne kodi nkomo kobusa ne se botaye etechire ne se Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ebe ka kire mampeni da John Dramani mama se omra no mo enye debate enfo minor isi kasem ye kwa yo ya pomdene ye nye debate informa no mampani abede echi ne botaya na si nani so ntia wode efres ade no ene sei pa Dr. Mahmoud Bawumia, of course, assistant regional tono. Bibi obedu biano or engaging market women, engaging mechanics, or engaging taxi drivers, or engaging asofo, or engaging businessmen. I'm sure that you saw that across the 16 regions. Mana or say platform bikra, your friend of the Youth Connect. Every region build your name brand here, Mebun Maba Asia Edinkomo. I'm sure you remember. And you also remember say Dr. Mahmoud Bawumia na so far, or ye presidential candidate, or con the campaigner, or can say we are the microphone. Emma or man for Momo line, Emma will be sent a question.
Yeah, enti they are too very much canon. Any day this for Canada. Dr. Mahmoud Bawumia ne Ghana for. Yaye ayeguso ye. Anope ya me no ekase. Omo flagbara and Russia. On Russia for edin sa was. Omo running meeting in the Bionam. But Dr. Mahmoud Bawumia anope we nyane okopandai wulensi any bimbila. Udua on the market to bedin komo. On the businessmen bedin komo. On the taxi drivers bedin komo. Into why in Navy. And yet in spite of Sanyo Maya Dr. Mahmoud Bawumia ye in and this is for better Facebook and Twitter. Any radio so almost like economy no answer. When Dr. Bawumia say okay, matter how much minimum din komo ina minimum e go so me Ghana for din komo enti se still mo se mo pese e di economy won komo problem on na on ka solutions am wo me economy no na me so nin kan dey oni anta we den kam si se nka we empo mata ana obi ka se obi nam no ojo le dum se wo mi sha bo me bo e kwa me do be fa so ya se nko fa me show afi dey nipa na o spend na show say oh sa no problem and ye sia e wo bukum boxing iron afi dey o se member se ko ko boxing na bukum boxing iron na ko fe fisherman na oni mo nko do kwa me dey ani so wuntumi mba ade na wo dika esu fe de member see I don't think the way is a big deal. Dr. Mahmoud Bawumia on the Ghana Free din koma ameno kasi uguso ni omu din koma no presidential candidate has campaigned harder than Dr. Bawumia. Dr. Mahmoud Bawumia nka obebia da say ade we eni ne momonto ba mamia nsamaye on kasada ya Dr. Mahmoud Bawumia kebia ya yeguso a ye ene dia eni so ade hu no esitie ema no how does this amount to mamia nsamabe be na ade na joma na oba se ento obama no ade no be yo mampeni wan ye niam na o kasisi ani nyina ene wa se abase ento obama no Dr. Mahmoud Bawumia krade onu krade on the president da o dey with the president da so who use the same measure say ade no onye ne ya question ye bisa reference say ye bisa o ma beli joma o ye company no wan ye niam na o keka ni nyina question na meta niam no o timi ma answer na wa ba na Dr. Mahmoud Bawumia so ma answer Abzanfo we ewura Dennis Miracles aboaje wona hwani amanse din kuma mama mpani abedi echire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia titiru efa ne campaign ne na muntu nyina ho de wona hwani amanse din kuma ede manu na no pay na oni omahene yedubu ache din kuma na ochechire butaye ntia Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia fi say ohia mampani dada John Dramani Mahama na oni no aye debate afa omayi ne mpuntu ene ne nkankro eho no yemfamo enfri omo campaigns nsem no mo na yemfamo enko sikasem ene da kwan say oswafo a ohwe my god yesikasem no ntoto yeso Dr. Mohammed Amin Adams be comrade swege fiem na ne yakosibro ne kan say media budget review no odi akwa comrade swege fo no animu afi no yapem eno nti akomasika yes afinasi ode koto mraswegafo animu so ohia ede ebo man ho ebra no o se okomraswegafiem na afinu ayapamu no se sika ne se beso no se enso no se bi beka akiri no o se okomraswegafiem na ode ho nsam ekokoto mraswegafo nanim na ye wa twedeyem ne ani da kwan so obekomraswegafiem no wakwa kutu sa na mo no entiti ababeto Sompa FM nsemtwefo apono so ne Sompa TV nsemtwefo apono so ene se wahase ene sika krabia mpanimfo banks no omo mpanimfo ehiesia edidi nkomo sueso adwene ede efa kwan a yisika krabia hodo no befa so aboa ma omo yisika sem yedwedie atimi etumpon agire ye ede amayen Dr. Mohammed Amin Adams. You are doing fiscal consolidation as we are doing under the IMF program, those suffers. And when you also do the restructuring, the history has shown that countries that have done their restructuring have not exceeded a growth of 1%. And therefore, having done the two, fiscal consolidation and also the restructuring, we need to be intentional about our growth. And therefore, the role of the banks are very critical in this respect. One of the measures we want to accelerate is our PPP arrangements, so that we can get the private sector participating increasingly in financing public investment projects. The banks will have to provide the financing to the private sector. The government is not able to, there's a stability level. Abzanfonti we swafo hwe omaye sika sanu no ntoto so Dr. Mohammed Amin Adams ne yete ne kan so mrasebe dwani obo mrasebe gefie ma desia ewo karaga abato empesua so na meeting ya omo ene sika krabia hodo no enemu mpenimfo no opani a Ghana yesika krabia hodo ni nyina omo nkabom kubatan woda no se president and say chief executives Ghana Association of Banks yera John Ewua so ene nsamkefo
nkomo kakra eja omudi nkomo omko arewa kubusa berewa plus times here ekeka ne masie ne omne finance minister wi omo meeting no a na nsem twefu bu pin no se eja nkomo ya mukoko di ye ene ne ma mbobo boss we obetima ti bibi ho kakra de a kire yen media budget review no ede na ewomu ena de na finance minister fee say more banks no mo ya ebeboa emo maisi kasem atoto ye ora John ewu acheche mu say de kire yen. The DDP, banks led the community of bondholders to take in the debt restructuring, participating in the debt restructuring, as we all saw. So, as banks, so long as it does not unduly impose risk on the industry, we are ever ready to support with the economic recovery, knowing very well that as the economy recovers, we also then get a sound environment where business will thrive and banks can provide the needed support without adding on to the impairment risk that we presently are facing. For Penny John Ewa Penny Conche for Dow my Ghana ye banga who don't muku batain Ghana Association of Banks are no and na ochechin some way mra na omne finance minister du omunkoma wi akwakosia kokuom abrobro monsem so wi and ansem twefu bu pin no say ja wonse bibi emfa enkyere na ochechim enema finance minister kan de kire omne ene ne omososo banks no omo kan ye ede ekire no enno no ye free sikasem na fe ye former enkomensia no for batom pesua so mensia south mumai mensia south abatom pesua so na mensia south ayedemo ekro no ye some say Dr. Mantepuku Prempem Raswegenia or Raswege Fima de show mensia south abatom pesua so say ne shabra kwa akosesa wababe yetu ya pemu running mate edema vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bamia odi MPP amanyuko nim akwakopre eyamampeni edwa no enu nti no afia bato ayebabo ye ho akwakoto no enya de a eye Dr. Mantepuku Prempem betima say gina ede yama MPP amanyuko no mensia south abatom pesua so enu nti no o say party ye nhyehyeye no mkoyi ni pafra obegina ede ama MPP o mensia south abatom pesua so na enum na party no ekobie nkrata mu na no dwoada no ema nipa benum kofa nkrata no ebrada no mo de dwumadie na ekwawiye no na kese nipa 9 na ne de krata akwakoma mpanimfo so mani abede so mo pese mo di Dr. Mantepuku Prempem de o mensia south abatom pesua so ewukwada no mo trase edoso wonum ehwese fini kikawa bia ni wo mo ho a na kese o ma wo so de ama delegates no akwakoto mo so ba 9 ni nyina mpanimfo chese fi bia ni obi a ho nti delegates no encho mo so about odomfo ya dom a kwasiada edi yanim na kwasiada abato no a eba so no na Sompa FM ne Sompa TV nsem chefo eni titire ni MPP amanyuku no mensia south abatom pesua so opani Richard Ofuriata dodo na sarma ne se tontom edi nkomabusa se entutue etese ahobo atese eneme wo so mdi gu akwam nyina wo mo ayawia na so me wo mensia south delegates mu say sine dodo a minimum even chairman the late chairman was say mensa time maybe go see then delegate actually say ya toaba e mensia ya toaba e mensia ya toaba o mensia sa first ba ne bumba in the church say delegates for no e bi toaba nya den enye enti ama experience e wo hono na media de meka say obia obontoa say ye ntoaba ma no eye kwasiada enhwe say kasafi anase bia kasebubro bi anya den impimfi na no nya den emba because obia nim say abato de tefrari ase we mutua ezo de odai ya nti se oma kasafi bi epiefi wanu ba na se unua ekoko weni a ebasa o koni nchen krasi ese ye nkabo ma na se bia reconciliation na bibi ese ye nipa de bit meshia de akasa batu nim de ode ashedite eni ade nti no na mese delegate se uprobi na se wonam mpesua no so kwere campaign amobi a omo jan sebe enkodi obi aide atem because o hwe nipa krampa ejin so a dodo na no bebre na ye ebusuafo enti no na se so aware so ka ebusuabo enti nya de bia awo maame awo na na so papa awo no na chere ye obusuani enti na ye nyina ye ebusua ba akono de o se nyina ye hwe kwan a ye de abato na da ye nim kwasi ada no be de obi ahu se de obefa so aide ayele ka be American the party we there ya tuni paso abanse ya manensa so ya toba ni wi a wa benya dodo no na je se wo na esi ahemfo ne ya da pewo na se omo a se
sabi omo be lose no so no omo so etima eden ababo ye nyina abonto a etima eden ekura tumi ya ye bibia enura ni police for the Asia any electoral commission so eden Asia je ye bibia eden egu akwa ma kyerese kwasi ara ye krado se betoba. Observer Penny Richard Oforiata ye titire ni de men pipi amanyuku no menhia South Abaton Pesua so na hoboa party na ye o menhia South Abaton Pesua so Nyankopon ya adoma kwasiada abato a party na eto no ma eye di obedi Dr. Machopuku Prempe na poade ewo eye party ni mu no na obobo so e de akire ye no na anso wono mu a eye lawyer na J Bafo ewua nipa 9 no a party ni mpedimfo age o matum se fibie ni wo mo ho delegates etu ani ne yesi ne fo nto mo so aba na omunyimu baako na ondi Dr. Machopuku Prempe na poade no lawyer na J Bafo ewua eka ho bi se okọ mo nkrata no so kura no a wono ene da number 2 ele no pay omahene yadubu achetena se no ma wiase nyina ache e wade ache bi adwumadie so no ene eputuprum ene oboru afie ha sei ene ne bedi nkomo na ocheche na ni so wade hunu mo ene de etu ahene ne yesi ahene fo nyina so emfatumi emma no na omprempunto fi se ne nua pani Dr. Machopuku Prempe wa yebi o menhia South de ne so epokra no ebi etugum to sere tu ayine ne yesi ayine fo so munyane mu gidie no nkosi wo manam mu mrase gefim na de aka akire no wonye ema enso omo enyina so fi lawyer Bafo ewua esanse matna constituency ni mu ache aye party adwuma ename nkwati a sabi ebinum se me ba constituency ni mu nche na metia na aye masefin sem oman in the year 2020 in the year 2000 in fact my family free 1992 na me maame a women's organizer for the Champs Award sabi me na me ne ka akire onu abese ka akire nkwa agro edi kwa oman okwa na odi medi na chi di sabre no oku meeting ane yekọ na ye ne yehihye nkonya na ye pepa di Champs Block B school ho e ho na ne ye meeting de bia babia na kwame oman ne babia na ye meeting ohu Block B school first classroom no first classroom na e wa ase ho no obia okay o hwe bibia be kai se e ho na ne ye meeting pa na eto da bia na ye yi kosoro ho se e ho ekwan ni ho a so ho enti sabre no na me maame kwa na ode me ko na ye party adwuma in the year 2000 Nyankopon ye madom hu mi mobo a se bonim se delegates omo ni nyansa pa ya na nkrofo fu se delegates no omo ni mbi omo ye omo ni nyansa papa no omo ni mbi omo ye pa that's right enti omo ni se omo ko yinipa aba be kire Ghana aba be kire menhia man nyina menhia South no delegates no ye 5 total delegates ewo ho nka esese omoto aba 569 including the sitting MP, Council of Elders and Patrons, and the executives no na emunipa no bibrewu emunipa no bi ewu ama ebi nso etukwan enti se uyi omu sani pani free mo a the active delegate list no enu active people are ebeto abakwasi ada ebe no enu 535 na sani pay eku yinipa e de aba be kire menhia man se omonto aba emma sani pay December na chief bejefie onkomra she bejefie observer nti we a lawyer na J Bafo ewua ne yete ne nken era no mo nan a party mpedimfo age o matum so mu so nsa brobe etu ani ne yesi anyine fo no enyimu baako na ondi Dr. Machopuku Prempe na party o party nim o menhia South Abaton Pesua so no observer oka ho bi Yakopon ya dom akwasiada na omo etu no mabane ye sembo se de ekoso obi a o menhia South Abaton Pesua no so ye ni edi akire dibi frato bia no yemfa enkamemo ye to yensem no so na yedemo akọ enwomasium ababe todwa
se akyerɛkyerɛfoɔ ɔmo kyerɛ deɛ awɔ yɛ teacher training colleges ahodoɔ no nei yɛasesa na ba bɛyɛ colleges of education na kane ne yɛfrɛ no teacher training college akyerɛkyerɛfoɔ no kyerɛ deɛ wɔ hɔnom no bɛbɔ some ne kakra nie ɔmo de ɔmo nkuku na ɔmo nkaka gu fam a abusuafoɔ ɔmo ate fie ne nyinaa ɛyɛ ɔmo akatua ho nyanam a ɔmo ne abamu mpanimfoɔ de ho nkɔmɔ a NCP ta akɔyɛ twema mentwe entia na adeɛ akyi yɛ ɛna yɛate sɛ yɛ mma ne anuanom nkuma no a ɔmo soso ɔmo gu yɛ colleges of education ahodoɔ no a yɛkyerɛ wɔ madeɛ no yɛse sɛ ɔmo se sɛ aban ahwɛ ne akyerɛkyerɛfoɔ no ani nkɔmɔ a mansa so ama na ɔmo ama makyerɛ wɔ madeɛ a ɛne sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo ɛyɛ demonstration a ɔmo ɛbɛte asi mɔntene so ayɛ yɛkyerɛ ɛde yɛti aban ne mpanimfoɔ fi sɛ ɔmo ɛna sesei ɔmo ɛbrɛ yɛkɔ ama no so deɛ ne Lala Victor akɔakɔdi nkɔmɔ Victor mahan na ho yɛ deɛ Awurade adom yɛ ho yɛ pa na mo so ɛ Awurade adom yɛ so yɛ ho yɛ sɛ nka we deɛ nka asono mienu ko a nka mo deɛ sɛ nka mo mfa hu asono mienu na wɔn enye wɔn ntɔkɔ wɔn de abom ɛwɔ soro wɔn mo student no a mo wɔ colleges of education no mo ɛfa mo ho sɛe kyekye mu okay me da se bebree na mekyia wɔtie fu nyinaa na de me de nkyia e de ama training students of more colleges of education or Ghana nyinaa na waka no mu pa se o mi se ya chese for na aban no na enya na mo mi ha se na wudi kan sa se kai no ya na ye bre pa ya na ye students na strike ya fete kese pa o mi se teachers no so okuhia allowance ne o mu di man se free no ya so ye bre pa adenti America na sa APT 14 June last month the teachers for a course strike abaya dia e ha adwene pa e de ma students e colleges ni nyina o ko hwe colleges bi o wa isi aye tete ho lectures bi bia e nkoso obia tete obi mo a okofie no omonam e ko e ba nyina ups and downs ana yanka level 4 ya ye ba bi wie enti bianka September wi ya nyame adoma enka ye ye academic na see 4 years minimum na mum akoba ne say still na eba so mu ni de akwa akoye say anka academic calendar no ho be pese bia o meta extend bia amana kwatiri ana the science sika na 400 for omu depend na so omu akra no if you say if your system bia ba e na say in out and the level 400 for no e wo fie omu rent no mo fifi aba lectures various campuses no if you come here for say asubie kasepa na eda yeso ye brepa sese no bibebu sa se ede e pa na mo pese aban no eye ede ema monimanimu ya okay animanimu ya ide efiti emra strike yesha se no empini 4 years so ye tu anamo bebre ene aban no ekotwetwe nkomo bebre se be yanka the teacher for the muhia no obeye e de amomo na omoba classroom entem no omabetua adetire no so na kabia ko esi si ano so na progress and as development bia ntimi emfimu mbae enti ade a ye de to aban no enim se yenim se otie dan da enti we so ye se ni fe ya obeye a teacher for omo apede de amomo no omoba classroom se na bia Enti Victor mo krata ya mode ba bontin mo hwe abaye ni mu ade kosi dabai asa abaye ni mo teacher for no ani nkomo na omansiesi a mode be eye mo demonstration mo hwe abaye ni mu adabai how many days 3 weeks na mo de ama abaye esi ane de yenim se abaye no yobi a wuti pa enti o hwe ya krata no a notice any a serve se the say and I free abano any say no about bontin the abano obeti pa say which you can and ambaso and you can say it's a wiki there and the answer and me have the next week abano a bit to home alamo and myself we had the other cosi and amazing ose mo teacher for no so no mo kasa kira abaye si utu momone for no na ko bi so no de kakra mane no mo so mo teacher for mo nka bibi nkire wo no mo say bi o mo kwa kwasi brone kai omo soften omo stance kakra na nka omo ntimi eni nkomo no nka omo nsa meye adwuma na
and Eroquepa, you say a minor wire I say economy no and Yama and Kui. No, a teacher for no, a quite be so send a kind of commodidium who say, Umudibin, thousand of bindings to Edibin. Now, a Mumian Cate, you teacher for Monguinea, Homogenea, Hopa, Sansana, a bino so junior. When you let the idea, Yo, Victoria da sepa mi emfa wonsi ya bibia ni so ebesa so aba onche why. That's very. For we a lala Victor ena yenena kwakudi enkomonom ya ye mano ni ye nuanom nkumana omo agent tie wo ye teacher training colleges ne ye colleges of education ahodo na babonten ababe ye teacher fo no omo ekuo kese wono ene ye twetwofo pani de ma wunum ena omo krato omo de ababonten ebo aban training kachira ban se onhwe na omo onyo abomo teacher fo no nkomo no omo ni na ngemwa preko since ni omutifie ya omu ewo sukuu mu omo sempo ne nkapro ma menom de ma wunum ene ala we kakraka eno mudi se no kwasa no ye gira we su na busuafo ya dan ho kakraba na ansa ne yebeko no OCP fertilizers ene ye kanfo de ama wo se OCP adamanti sese na nmakuafo nyina social se PTA anase etutui omanima ye serious imsafe no manya fertilizer papa ebe bo wo mafi ama mo no baye wo mo kwa akodua nyina ebusafo asodoso ede ama wunum saudi bro saudi mo saudi ntoso saudi meko saudi jene eye OCP fertilizers ene de peti mfudie ni nyina so ye OCP NPK 15 and your OCP NPK 10 2010 ni nyina de udia bia no wo de peteswa eso doso ede amount ye ni nkomo wa man so 0555909437 0555909437 and 0555909433 Institute of Expert Travel and Tour Limited, Institute of Expert Travel and Tour Limited. Yes, open work visa, open business visa, open study visa, open permanent residence visa, open business partnership visa, open visit visa. What about call Canada? What about call US? What about call Australia? What about call a Schengen? Amama biaso, say be Germany, say be France, say be Malta, Portugal, New Zealand. Open so call Serbia, open so call UK. No more. Observe for only problem. Crane here. Ye dini ya honam se Institute of Expert Travel and Tour Limited for be from ye na yemfa into kwan hey so ye nurse ni so ye midwife so ye pharmacist so ye dwuma lab wo and amanfo abroche ya omokoi obese ukobia fa bra na nya ntam emfa emma for your telephone number is sisi a 0539858766 0539858766 where ye Institute of Expert Travel and Tour Limited assembly ye kadichwe Cloud Internet Ghana say busia for internet wonsensam ebe dan ne entutuma baby a wo bia wo Ghana ha bia no Cloud Internet Ghana na efrefre wo for 0244601933 0244601933 baby a internet ne be gina so kireben say subonti mukuku mami a be say we watna se o tano so patrapa new site hono wo se be ma yade bia be oba yade bia he wo se eyi fabro do yi wa bro mfa sekanka wo etwo obeyi wa bro wo mfa sekanka wo sickle cell ekire ni ntwa yade ni nyina abusafo amanfo se eni aduro oboa ono no ntimi nsentire no account tutum de eni aduro oboa fo ni chema mi abe ho no ma ento yade ye se ya bonsam yade a ya to no hunhum de ama wo ma mi abe se brane ne beto nchia obache se aduro e ho 0243 345392 0243 345392 Mami Abe ewo tanoso apatrapa new site na fe Express Group so die tu kwan akwa kontium am yakwa akoye adwuma opese okosua de wa bruchire opese okoye adwuma wa bruchire okra de ope eye scholarship opese ode koye masters opese ode koye PhD opese ode koye first degree opese ode kosua de opese ode ma eko no ma ekokosua de wa bruchire opese ode wo yire kwa bruchire no kokko wu a abzafo eye Express Group ene ye ka ho asem de kire wo
ɔman bɛ na wopɛ sɛ wokɔ soɔ sɛ yɛ Canada sɛ yɛ US sɛ yɛ UK sɛ yɛ Australia New Zealand Germany ɔman bia wopɛ sɛ wokɔ soɔ bia Express Group Kumasi wa Asafo Labour Runabout no so Accra yɛ wɔ Kanehyi First Light hwa enatema community 180249 0004 480249000448 na yedin komo na fe 21st clinic sa osi atike ntini no etwetwon tutu wo no fo ne ekire wo mo atra Ghana fa na nyina ye wo honum 0540311311 na yedin komo 3A Herbal Center at the 3A cool capsules abegwa so akokonti he osisi ye ya akokonti da bia woni so ye otumu a onya 3A cool capsules a kokuno asie A2 0546107107 na ya no mizo ne 5G no na me ya hoode kwansoro nkoso am yetimi aye adwuma bia bi mizo ne 5G opebi etu atone open 11 ato a 02462001 0221 0246270221 na yeni enkomo Democracy Cup no so baso House of Folk ne kotoko match ne baso wa Accra Sports Stadium Nyankopon Yadoma next week Wednesday ticket ni 20 Ghana 50 Ghana na VVIP no 100 Ghana cedis yanko na yanko boye ni akoma kotoko ene house match de ebuzafo na form ye na ye homra na ye mpensu binom ye ba ensebne pi akachira ebuzafo ye besa so de pi musu biewu Sompa TV, Emma Aketiapa. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540311311 0540311311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Afoi afuye na saduru hobiemu enti wo dwedwe fertilizer afiwei ubeyusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso ema woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ayuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton ya yoma e wo man Ghana mu enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yekina ho Ghana ene Africa biayo
Prekese ye duaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa. Enye prekese nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanu ahodo a ekọ animu yi ankasa. Prekese ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekese powder. Prekese powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre. Anafa enkodate de ma baako ewo ni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie. Ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedru FD ahwehwe sankra to emu agiatum. The Parliament of Ghana presents the Maiden Democracy Cup match between Accra Hearts of Oak and Asante Kotoko, also featuring Parliament 11 and ex-Black Stars players led by Stephen Appiah. Date July 17, 2024 at 3 p.m. at the Accra Sports Stadium. Rate popular stand 20 cedis, upper and lower VIP 50 cedis, VVIP 100 cedis. Partners Ministry of Youth and Sports, France Embassy in Ghana, GFA, Beyond the Return, Ministry of Local Government and Rural Development. Sponsors GCB Bank, Bethel Logistics, Ghana Gas, GNPC, ADB Bank, BCM Ghana, Stellan Automotive, Goyle, NPA, Zoom Lion, Interplus, Anglo Gold Ashanti, KGL, NLA, Wembley, Shippers Authority, NHIS, Petrosol, World Vision, Azam. Sompa TV, Emma Aketiapa. Observe yesa so mama kwa babio ba Sompa television ye wi aprem to breka se so yento ansem no so mfama mo na yenko ensem fufrum enche bia na beto dwase osoafo a ohwe ma ye mfidi nyoma ne dwede ho nsensem emrase dwede o mrase gefie ma dese wadanse asokwa abaton pasu aso yewra keti amon e de mrabi akwakoto mrase dwafo nim so omo nye ho adwuma na omo anyintum se enko base ye beda asore na omo ye cement o mayimo se ya toto cement bomu abra he yentu bibia mu bibia nsi ye na omo da sore ya omo so omo toto cement boom osoafo de koto parliament nim so omo nyemra ntum na se empokura no omo ye cement o mayimo no so mbeto cement bomu a age so mbom penimfo amane ejina so ka bibise bia ade asomesi ne obentin weibo a ekosoro nti no yefi se yepese toto cement bomu samra wei penimfo pino a na ede wo munsusu na omadwen na omunim de aba ede afa se sei omo ye cement o mayi wo mon kabo mu ko batan na ekasei mekire Ghana Chamber of Cement Manufacturers Association openi oda wo ma no Reverend Dr. George Dosenamwa na otsese samra no mrasejafo no kokogitumu a emwa mra atwamu atete kwa asem nti be ya hwena mrasejafo no ansoso samra no sokra. The Parent Act of the Ghana Standards Authority 2022, that is 1078, section 80, which amazingly is referring to sales advertising. And sales advertising is not pricing. So how do you actually hinge this ally on this section 80 of the Parent Act of 2022 1078, and that makes it very, amazing and unconstitutional. The association further. Reverend Dr. George Dawson Amwa na yete nken ono and ye peni kwanche for that Chamber of Cement Manufacturers Association of Ghana. Nti womo ye cement companies akesia omo ye cement nyina no omo eku kese eno no ye gira we so na awie nsem ebobo no de babeso mo no ye de mosia na asore ama ye sompa nkomo asom atwa so kuku na chinchin fidie ni ma me awie ye akosia somo abuzi emranche ni ma ba wa no ye ko safo ne tena efidi n'echi etabiri ye de ekoto TV ne so me so ambedi kasie ho me de man no begu ho asewuma amo nana ya obo amali bia boga bia for ye de mosia na ya da mase se munya bre
ɛgye brɛ ɛne yɛtena wɔ afidie so. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko.